Kajing persya halor kajing pengkerja ek office block development officer ke Sning Sin RD block kelanang sawa jambha. Hadin kajing mi ipat sekakenhun kirang basnong nakilai posnong hapo kesatri jong ke joint action committee against shifting of BDO office. Kabelayo ru kajing kersya nakikenhun seng balang bakentup ke hito HNYF bat ka koop na riboy. Yakni ke joint action committee against shifting of BDO office latau hak singi balang halum nongrim. Hakabala jet uba ar karkrang kumu chairman bat uba dondor marbanyang kumu secretary. Hadin kejing tahu yakni ke joint action committee kinong yalam kilalet IT ru ekador khas ban pensange no mardor kejing temu ban penkenrea ek office BDO Sning bat kejing persya alor kini kejing temu jogi board office BDO hakabasyan kenselet ru ban bo ekador khas sya u chief secretary u menteri beripet yakatanat CNRD block bacu MLA ke Sning constituency ban pensange no yakni kejing temu. Habai keren beginang yalam ke joint action committee kumjo kinong yalam ki kenun seng balang. Kila penpau baga kenun hi ke persya ador kene ke jeng sop jong BDO ke Sning u Raja Brahma. Belatmu benlek marway ban penkan ria ke office ke Sning CNRD block na lom nongrem shalom umpi. Klem da pendap ke jeng pendapat ba. Bat la suba balak bandan ke halendat ke ban penmentoi tang ya uniu BDO mi kipat ba. Kilo angru bakumno keyboard ketenan Sning CNRD block ketemu ban penkenria kene ke office dah ke bakam. Baka jaka ke bakene ke office ke yang menta ha lum nong rem dauli kene ke bakapnya. Bat ke babut jing kadai kipat ba. Henry kilo ong baka jing shisha kalong baka jaka keladon palat po akar. Bat kadai ru ke jaka sorkar ha kesnong lum nong rem dauli. Balai empenan kam mentai office temai kene ke jaka jong ke sorkar jela. Ada kejing temu ban penken ria akan ke office kan kita askat day ya kepisau pat ba namar bahap pentai temai ke office bat kiwe kejing tai akan ke jaka badan tangkum ba ar akar AA. Kilepen pauru bau Raja Brahma udeng BDO Sning CNRD block udan kejing temu besniau shalendat dak bapen ria akan ke office na lom nongrem shalom umpi. Haka balalap ru bahaka jaka kebedan lupa kembaspo akar ya giding se akibahe la supam pathar bala subaru bala sushalan bat DBA nyaki klem kejing tip jengki bor ketenat BDO nagi pat bah. Syuk na kaliang nega kenhuan keladawa mardor nagi bor ke sarkar jela badiban penkerja akam no mardor ya uniu BDO bat banwara da way pad officer ubudan kaman ban syakri pat ba om ban sulia sop da ke batmu ban lilam kai ke spa jeng pat ba da ke ba aidau da kumne kumtai. Ini yang laki tu video. Ini yang asal video berfain. Tengah juga kini kamu senang yang pengayo kita tip ke bah share ke dalam bagi media iba nak liang jong ke NGO semua masing itu kalau persia ni kam. Tengah jong kini kamu senang ke bagi natip ya sim ya kena kam bagi la song meeting long meeting bagi penbaik nak liang jong senang baru. Ba nakaliang jungi ni persya ya kan ni namar ka phang galong ba kum ka jing tip borok ngi tip ba ya kan ni ka jing shift ina ka block saklumpi khamdan na kanu ka jing ra na sarkar ni na kanu ru kan ni la sim bai tang na kaliang jong officer kalau da galong tai nakaliang kam sang yong ba para uno officer ula ban shift kino department sakno jaga ba kwa takan mentoi begin bu minister ki MLA bagi ki administrative ki bapai habai day bakal yang jong ka development jong baro. Jadi senjam kementangi ladap ai kisti office video. Sulong na ba nakal yang video umdon di siang kwa meni kenduk badu banyakkan persa. Mano ba ai bor mara ban shift ni ka office. Te ki ai kida ba shift ni office. Ni kwa ai kata. Henry nakal yang ju mra mendan ste udon meeting sulong po. Tingla su ai nai staff jong ka block office nam ta ka ni kisti. Bakum ju ngilai ibu hika office copy so chief secretary government of Meghalaya so minister in charge jongka CRD block batsha u local MLA nang bata bakin pet binya kin bisar hok kin kam makum bah ngilai persat ngilai pasat jimut ngilai long meeting ha khasau tarik jong ne ubrai pementa ngilai form hia ka committee kata ka JEC jong kirmak snong ba persat ban shifting ini ka block tengah kumu chairman kumu ngilai JEC kumu chairman yang ni ka JC jong gi rambak senang nakaliang jong ka komiti berakawai bagi rambak senang borok ibadan lang bagi hane ni persa kena ke jing chef jong neu video tementa hadian bakana ka shinong ka joint action committee jong ka rambak senang kilawan menta ka sngi
Tebat kumju ru na kaliang jong kakop bat ka HNYF ru kila mi syakmat ban kersian lang na benta ya kani kapang. Hadian bangila yo ya kata ka jingtip hakini ki por bala dem ngila dip yai ya kani ka ngila ai ka jing tho ru ka ba syakmat mo kum sya DC ngila ai ka minister ru ngila ai ya kata. Te kani ka jing yo jingtip jong ni bau video ong ba anra no ya kani ka office tai kadi ka jaka ba layo sngomo ban ong ba DR ekar kumbala ong rong ba sinong mentadu henri ngila yo susu ka jingtip ba kadon hadu sipo ekar ka jaka ka badan hang ni te kani ka long ka pau bau video hang ni uthok peleng kadi ka jingyo mentoi jong ule sai simen ya kata ngimla ban tim henri ka pen pau syai ba ukta ya ka ka jing mentoi jong pai ba ha ka jing ong jong ong ba kan pen mentoi yo pai ba pen ban kalong ban ka ba kta kan yo pai ba ya ki ba ki pai ba ki kwa henry un sule no ban pha da ki jing ban sign ya ki pai ba da ka bor ka jong o kata kalong ka ka ba sungsi ni perem jur ya u raja berman ban ngi kwa sisendan ya u ban transfer sisendan nang ni ba unum de shu ban wan hakani ka jaka ngi kwa da ki we ki dang bun ki video ki ban wan ban yo ban ta ban tre ya ka hakani ka jaka henry ngi ya u ngila perem jur ya ka jingle ka jong o ya kapor beladep hang niru kumbatu kaji akiding ki beladon hang ni apok khlau la penjulor da ka mariang henry ya ki babaharu ot penban lalut pelan ya kiding hang ni kata kam di ban pen mentoi yu pai ba sei kata ka lit kata ka jingpom ya kiding sei ki upendan kam ya kum kita kam di na benta ka jing mentoi jong pai ba te halor kani ni kentu ya ki lokal MLA ki jongi bakin simkhia bakin weng sendan yu ni ba om di shu ban wan hang ni bat ni dawa hiro nakaseng ka jong hiro ba ya kum ni ujai bereu ngimdi ban ai ha kata ka ba unyo ban lemon namar kani ka bro kadai ka jingdan jing em jong pai ba om ka jong u simen